باجواره هم خیر هاتن قناه پرتوک حزه دوی ویدیوی دا از بحث خواندن خوی مهات شله بکم وان خواندن خوی و بنرخینم نگلوه و دوی بریا کن دست به تماشا کردن لبکن چاو قهوه خواه آنگو هن شود خون آماده بکن قاغذ و قلمه که جبگرم بر خواه جبر کو از چندین برهما جی پیش نیاز بکمش با خواندن برهمین گلک مهم هلن ایرو براستیشی مجار جی گلکی گرینگن ام بیشن جبروی دوی خو آماده بکن و دست بکن دنیزانم هن کنگی و لکودری و کیجان ساعت تماشا دکن از تخمین دکن که دهونی مال دابن آنگول درکی مساعد گنجاو بن و تماشا بکن بوی هاوی نها دوی از ویشی ببیجم دریا کو دست بکم شکرم اخوه ببن آبونه ویدیوی بعجی بینن و بدردور خورجی پاروه بکن که کرم کن ام دست بکن نها پرتوکین کو مزمها چله دا خواندیه اف پرتوکانانه وصلا نشان بدم وک فرماتا پرتوک حزه اونها یک به یک وان پرتوکان بحثا پرتوکان بکمش بلکو ده ویدیو بلکی بچه دریج ببن مخم ناکه هنجی لگوریوی خواه بکاربن کو آماده بکن نها پرتوکا اول وصلا بچه که بنیرم بله پرتوکا اول بناوی راستیا کردستانی نویسکار جمال نبز و جوشانخانه آویستای هاتیه چاپ کردن جمال نبز یک جوان روشنبیر و نتوه پروره کی کردیه کرده و باشو کردستانی باجار سلیمانیه براستی گلکی نافداره یعنی گلک ناسنامه وین هنن یعنی جالی زانستی جالی فیلسوفی نویسکاری و از بیجم روشنبیر و تئوریسینی دا گلک یعنی پر عالیه امتکارم بیجن و گلک برهم نویساندنه برهموی به عربیه عربی برناس قرش داغی ورگراندیه لی برهم یوبیته به کردینه yani قاسی 5-6 برهمان نویسنده اونها وقت فاویجی هیل آلمانیا و کارو خبات نوسا سر بردوامن جمال نبز دوی پرتوکا کور راستیا کردستان دا پرتوکا که کرد و کرمانجی و لیستا خواه خواندنی زیده بکن محقق راستیا کرد و کردستانی دا راستیا کردستانی براستی جی گلکی با آوه که زلال نشانی مدد و پرتوکیا دا نرخاندن اک سر بلگنامه این پارتین عرب و کردان رادوسته پارتی yani ve avayaki zelan nişani medede. U dejin dagirker bi çhavil Kurdan dinerin Kurd bi çhavil dagirkeran. Yani le avayaki siyasi ne vek şahs vek munute ne. Yani vek şahsan ne. Vek partiyin siyasiyin ku henin yani programın vandan go bername vanda çehene u çavanel serçravast yani vandinin çavakirne ev gelek mühimin brastim. Ev xalanan gelek mühimin. Jber ve merv ve berhemi bixuyne. لید وی برهمی دا بس اتکارم بحث دو خالم بکم یعنی دو تشتیم کو جمال نبز سر راوستیه دما کو هنیج بخونین دی ببینن جمال نبز دویجه کو دما کو بحث سرهلدانین کردات که جباشور باکور روجاوا و روجلات همیان و دوی بسر نکتن آوان یعنی گریدای دو سدمان که یک جوان به ایدئولوژینه yani demek ki serhildana Şeyh Said'i biniriyim simkoji ango despek eden bejin abarzani hatta en bejin Komara Kurdistani Qazi Muhammed u Hevali nuhi nehade hune bejin ma ideoloji kurditi mesela ne eve mesela eve ku çekirina ideolojiye ki xurt u birexistini مجرد yani bejin sedema duyam ji rexistin tevger xwa birexistin kirin ev tünene براستیجی تونیه. ایدما کو مرفلی بنده با آوایی که زلاد ننج بری خاینی دین فلان بیوان هلبت گلک آرگومان هنن یعنی اموانا گشتا پاشکو نکن اما سرکه اوه کود و ایدئولوژی هبه و خورخستن تفگر هبه با آوایی که خورد وستا نبه ده سرکفتن چه نبه راستیا کردستانی برهما دویم کلتوره که پولیتیک و پارادیگمای که نو نویسکار عبید کورسل جوشانخانه روپلی چاپیه عبید کورسل کسی که خلک بیتلیسیج باکوری کردستانی و نوا سیاست کردان دا گلکی خبیتیه نوا پولیتیکایی دا پشتن بیشن چیه سرگونه هاتیه فلان بوی هاوی و پشت رو نشتیه براستی برهمه که اوسا ده برخواد کردی دا کرمانجی دارن بیشن برهمی اوسا نزدیدنه بلکه همه تونه نجی پر yani با آوایی که برهمه که نه امتکارن بیشن تمامی بیرانی نه yani beter mesela siyasi yani kültüre ke nu politika ke nu em çavat karın şey bakın paradigmaya ke nu bir havi nerinin xwan mera parvekne ev gelek mühime ve ku belki gelek şaşı galat ul gorme gelek kalsbin ev ne mühime led ve a mühim a gringango nevise nusa kese nusa xwabidin berkarin waha benivisin bu kurdi kurmancı belki awul
بشكل تركي فلان تشتي تدا هن اللي از نكارن بحثا قشتي بكم از بس بحثا چند خالان دكم لهونجي هلبت دكارن يعني في برهمي پیدا بكن و ويجي بخوينن براستي برهمي كويرو از بحثا بكم هميش بخوندني دوی لیستین بنزه دکرن یعنی براستیج برهمین مهمن yani دوی برهمی دا خالق هری سیده بالا مکشان خوارخ نکرنا نویسکاره yani belki bu خوش نفس حرکت و تفکر سیاسی یم کرده دایه و بحث وان سالند که رخنه اند که و دوی ایرو امدکارن چه بکن هند تشتان yani لگوری خواه پیش نیازن انگو توصیه یاند که افج گلکی مهمه هلبت و گلک تشتین کو بری وان yani براستی وک راستی جوان راحت نگوتن لی ایرو دبینن که اف شاشینه اف خاپاندنن خاپینوکن گلکی مسئله هنن یک جوان هلبت مسئله اسرائیلیه از دخوازم و بینم زمین yani دبی و دمی براستی جیان به تمامی سر دجمناتیه وان بون لی ایرو هم دنیرن اساسی خدا yani tişteki usta gerek ne be yani çima düşmanati yani de bir rebazin lehevhatini gor berjevendiyin خواه مرف yani بکاربن لحفجی بکه اف ریجی اف درفتشی هنن yani بفی هاوی از کارم ویجی ببیجم پشتی وان هر دیان مگو که از رومانی که بکم ناف بری اف دمک دریج بمون خواست از جوان مرد کلک رومانی که جوان مرد کلک بدم برخواه بناوی دفترین پریدان کن جوان مرد کلک جاویستایی چاپیم اف رومان دا برخواه براستی رومان گلک کی کیف همون پیر راحت از کارم بیشم دفترم پریدان که دا yani جالیه ام بیش شوازا ویوا yani karakteri me çendin bajaran yani çun hatına wiye u bira xoş merhaba ve ki ved beje helbet yani zamanı mekanı birası çeki ev tam ne ev bu yani embejin ne tam belli bu le karakteri ki embejin vak şikesti bu karakteri ki melankolik bu yani usta tüşteki ustacı edkarın bejin melankoliya ki evkş zede yani bağımın men usta hiskir yani bu karakter rahe bu le bu gişti demek ku az romanı binirim yani براستی کیفم بر خواندن و راحت yani من جه حس کرد من تامک جه ورگرد yani ایرو جبر و یک جوان رومانین کو اند کارن جبو خواندن لیست خواهد زده بکن افجی دفترین پریدان که ببلا بشرا وک کما خواندن آرناوت که مگوت جبو سالوگرا دامزراندن کمارا کردستان 79 سالیه وی بیستودیه چلی دا هنزانم مگود مها چله دا سر کمارا کردستانی به تمامی بخوینن یعنی چه بر همو پرتوکنن لگوریومت دهب نشان کرن یک بناوی کمارا کردستانی 1946 وی گرم اگلتن یک ورگری کردی کردین جی انگلیزی فخریه آتسایی جا آوستایی چاپویه یک جوان بر همین سرکه کو درباره کمارا کردستانی و قاضی محمد تایی یعنی براستیجی اگلتن دیپلماتیکی آمریکاییه و به سالان روجهلات yani روجهلات کردستانی نه روجهلات به تمامی جبو وزارت کاری دروی آمریکای خبرتیه این وقت دیپلماتیکی گلکی ناودارشی و امبیجن زانا و عقلمندشی تایبتی سر کمارا کردستانی و دور و هرمین روجهلات کردستانشی خبرتیه خباتکی خوش ترخصیه هولی البته خالین کو رخنه ببند به محقق هنن تیدا گلکشی هنش خو yani eşberku dawiya dawi bir nerineki Amerikayı embejin deslatları Amerika angu embejin Amerika nivisiye eşberwe yani yeku ev berhem ve bukhune hawce ve berhem ejbide gelwe ya binavi Komara Demokratika Kurdistan Kerim Husami یه سورانی با کرمانجی زیا avcı lise çapıya dehuni bejin Kerim Husami ki ev gelek mühime Kerim Husami ev kesi ku dema Komara Kurdistan'ı te da mezrandın çulu şeşada ve demi civaneki ku tevli ve bejin serdemi ve ango proseye avabuna Kurdistan'a Komara Kurdistan'ı be yani ev Komar döve Komar'ı da هجده 19 سالی حتی 20 سالیه کریم حسامی جبروی او تجربه به نزوه امجن دوی از تجربه او از مونا دا در باس بویه و پشت راجرون نشتی او برهما نویستانده پشت ایگلتن برهما خواه نویستانده برکو ایگلتن برهمای سالین 60 دا چاپیه لحلبت ما کرد بکرمانجی سالین 2020 دا سال 2020 دا اف کرد کاری بو ام بکردی کرمانجی بخوینن مخابن
کریم حسامی دبر هم خود گلک خالن ایگلتن رخنه دکه وکی دنیجی گلک زیده گازندان جبر کو کردستان مثلا کومارا کردستان سر قاضی محمد خباتا ناکن یعنی سر ناسکنن و وی دیروک رونی ناکن جبر ویجی گلک گازندن هنه و دوی بر هم خود جیش خو افهانی بر هم که نو قص بستوره کرد جی بر هم که سرکه اوجبو دیروک جبو ام بیجن کومارا کردستان گلک خالا دبراستی من گلک درخیز کرنه گلک هلبس تشتن ادبی جیت دا پارو کرنه او روزین کو کومارا کردستانی او بونه ام بیجن جبروی مثلا کومارا کردستانی دا قاضی محمد گلک برستینه یعنی افد برهمن سرکه هنه محقق يعني فانان لليستا خوازيدا بكن کو پرتو کرینجی خواندنی داجی وان هر دو برهمه بخوینن لگل و برهمه کدن املی زیده بکن اوجی بناوی کومارا کردستان و محکمه کرنا پیشوا قاضی محمد لیکولین برهمه که لیکولینیه نویسکار سعید وروج سیتاوی چاپیه ممسه سعید ده قادر لیکولینریه ده براستی وان سالین داوی خباتین گلکی هجات که یک جوانجی اون لور بیتل سر محکمه کرده ام بجن دارزاندنه قاضی محمد و صدر قاضی و سیفی قاضی سه قاضیان دسکنه دور دا یعنی محکمه دا افجی هلبت خالق مهمه یعنی جبر کو پیشنگن نتوایی کی دما دچن دارزاندنه لور چاوا تفگری یعنی و چکرنه و بچه هاوی او کنه اف گلک هلبت خالق مهمه لگل ویج وصیت قاضی محمد شتداهیه اف با آوایی که دو زمانی هاتی آمده کرن نه به تمامی بجه آخر یعنی ترکی جی تداهیه یعنی هاتی بوک ترکی جی هاتی ورگراندن جبر وی برهمه که اسکارم بیجم یک جوان برهمه که درباره کومارا کردستانی دا و قاضی محمد تمرف دماکو او بکه لیکولنام که او بخوازه بخونه بری خواب دا وان پرتوکان تنه به چند وینه پارو کرنی و قاضی محمد مزنه چه نابه هلبت بمرف اوان سه برهمان جی با هوای کی بده برخو بخونه وانا لیست خود زیاده بکن محقق پشت هلبه داویام مهی داد سام بر خدا ادبیات بشکی میگوت از yani هاو خاصی بر همین سرهب درباره دروغ و مسئله کشین پروبلمین دیپلماتیک سیاسی دنیای شر و پفچون میگو کاز بشکی بهنه خواه بدم من گو از ایجا هلبسته بخونم برهمه گنو یا هلبستان چاپیه یا مولود اوغوز به ناوی لیریکا بربانگیج آوستای چاپیه برهمه که هلبستان برهمه یا اول مولود اوز هلبستان گلکی او بون امبیجن زن زمانی که گلکی هرکبار و امبیجن و که زمانی که نرم و سا خوش امبیجن ده حرکی ده چوب راستی که یعنی وسا مرف دخوینه من سر نویسیا ببورن کالا من دمکو از برهمه دخوینم از همه دمکو درباره برهمه دخوازم هنت اشتاب بنویسنم امبیجن هلبسته یعنی هلبسته که بگشته امبیجن پویتیکا یا که آرام تیده هبو یعنی وسا آرام وسا خرجرک وسا پر هرسک آنگو امبیجن پر زور زختک تیده تنب هلبسته که پر آرام بو از کارم بیجم تیدا رنگ کسک تمایه که کسک گله که زیده دهات بکارانین مجیش بود 2025 رنگ کسک شواره بجارتیه کو سال 2025 با من رنگ کسک به اوجوسا تصادف بو براستی yani xwendinekî bi zewq bû edkarim bêjim û di helbestan da wek melodiyek hebû yani melodiyeke xweş yani ez karim bêjim wek melodiyeke meriv yani dema ku hin stran hedin wisa aram wisa müzikeke wana xweş heye meriv pê dema gudarît ki aram dibe helbestên Mevlût Oz jî bi vî hawî bûn yani Kurd diye ez karim vanan bêjim ji dawiyê ji dikarim van çend hevokan bixwînim دبی زاروکتی من بو کووی بو رووی صافی اینا دلو نما وگریا مالی yani helbet bir hay kuji nivistandı bun bejim evji hebu bir havi berhema davi kud maha çileda portuka ku heri davi muxwandi jiniviskare ki girti le ediro ev niviskar pişti 3 sal û 6 mehe û çend rojan bu نزانم ببورن هاش بیرام چو İlhan Sami
پرتوکاوی بناوی چیایی گرتی اف پرتوکاوی اولا به کردیش برکو ترکی جدنی ویسنه بهتر برهمی به ترکی نه اف چند سالن برهمویا به کردی درکت کنگ درکتی از دیروکا ویش بنیرم دیمی چند 2023 yani evet 2 sale derketkim. Daha İlhan Sami mekhabın 6 salan 5 suç 5 suçu vakam bijin 5 suçu günah 6 sala digirtigehi da bu. Ahir ev çend mehberi derket azat bu. Helbet berhem demek digirtigehi da bu hatun nivistandın. O he derneket bu hat şapkırınç berbe berhemeke emtikarım vek şahaki edebiyata girti o jiniviskareki girti bebejin. O براستی هلبستن İlhan Sami çomak dikarım bibêjim helbesteki xurt bu yani helbesteke de girtige heda le helbesteke xurt bu poetika ka xurt bu o her sekte dahi bu yani diyar bu hayfelaneke çendin salan yani sisal nekebe yani ev hersek hebu yani jberku tu suceke ve tu nebe u hund bis saliya xoda yani oki bis çen saliya xoda usahma ben girtin u ben zindani kirin u sedemji besteni kurd bu neşwa yani yero cernam dibinin him kesrad bin jvan tiştanın ra ew kan xwazin bibinin yani bijin efşari dari qayyum tene çiye meddizi talan jole rakriye loma qayyuman davajın ser belediye yani merv dikene ne usavvet işte yani tekane sedem eva ku kurdbune kurda ve belediye vergitne yani go şare dari vergitne vakidin yani nizanım mev qas dengirtne me kedajine keda merin zanım dizi talani jole rakriye işte ki usatune la kurd xwavantişta ne xapinin bes brastijim em bejin yani helbesteka وکی من گفت هلبسته که خورد بود جالیه هر سکی و او بهتری بحثا بیرکی دکر انگو بیرا خو حافظه خود کرد جبر کو جوی حافظه جوی بیره بس دهان سالان دوره دیاره هلبت افجی تاثیر اکی سردکه و اف تاثیر اکی جی باوه کی بچکی هلبسته که بر ملانکولی گرنه انگو دبه و جبر و هر بیرا و پاشخانه خود که نویسکار انگو هلبسکار جبر و اکو daha dervey berhemed bes çem gotinin davi bejmu pişraji eku ve roje hef peyvine kuy de kovara dilop da derket duvir gotinin uyaz bejim u rakhna xwad bejim u pişraji bu davi dikim daha nivîskar dibe derbarê Tirkî Kurdî da niha şu kesî alaqadar nake helbet Kurdî Tirkî nivîsandina wî ne nivîsandina wî nexema min e ev me alaqadar nake Tirkî çi dinivîsine nanivîsine lê nabe ku Kurdekî ku ew qas bedel bidim û bes tenê suç yani suç cinîne lê ji ber Kurdbûnê hûn bikevin girtîgehê 6 salan 6 mehew nizanim çend roj û çend saetan lê hûn derkevin bikaribin bibêjin ku îtiraf bikin bibêjin ku min Tirkî nizanî bû yani gelekê wisa bûn و به داری زوری دویجه یعنی به زوری به داری زوری اسفری ترکی بومه لی ایرو من ترکی ایدی بخوار وکریه وک پرچه یک جخوه دیتیه دبینم و جه حز دکم دنویسینم yani merv usta nizam be hiç yani nehvce teoriye kolonyalizmi dagirkeriye bu usta insan ki hem acı reze hiç tişteki nizanı vejim düş kese gira beji ki be dari zori tiştek bete danek kirin di iro ediye tişteş perçe ki xwede bini u jه hazdeki deva be kabul kirin nay kabul kirin ija insani ku xudi hişmendi be em insani ku ne xudi ve hişmendi be disad be te insani ki yani insani nusa em bejin xudi hişmendin yani deve gotin xwe اول جخوره ببیشن بخواه بیزه بکن و بفکرن گلو او گوتنا من دبه آن نابه لگوری وی از پشتا برای گشتا پار دکم چیتره هن ایریش چه بون اف نته دا هلبت حقارت و ایریش نوسا مروف کس قبول ناک yani مانتشتان شر مزار دکن لیم رخنا خود دکن yani نابه کو نویسکاری کو انسانی کو بدار زوری کرده کو به ترکی فیر ببه ایرو رابه ترکی حز بکه نکاره حز بکه دکاره ترکی بنویسنه ببه نویسکاری کی گوره باش و هجا هر تشت ev ne probleme bi vê şanazî dibe nabe ev nizanim ema dema ku rabe min jê hez kiriye êdî min ew perçeyek ji xwe diye ew zimana li vir yani şaşiyek mezin heye û ev jî ne tiştekî durust e heyfe rastî jî heyfe hew qas dibêjim û hêvîdarim hemî nivîskarên ku niha digirtîgehê dane yên Kurd hemî bênê berdan azad bin û bigêjin azadiyê xwe bi Kurd û Kurmancî min xwest ez di vê videoyê de
van berheman peşniyaz bikim û birastî helbesta İlhan Samî jî peşniyaz bikim vê pirtûkê jî vê helbestê jî bixwînin a Mevlût Oğuz jî berhem bidinê jî hemî jî ji bo xwendinê birastî hêjane biborin hewqas heta vîdyoyekî din xwe baş binêrin û bi Kurdî bixwînin bi xatirê we